Bakunzi ba morning update, uyu munsi muri iki gitondo amakuru azindutswe avugwa harimo ay'ikigo cy'itangazamakuru cya RBA, turaza kuyagarukaho, turaza kugaruka kandi ku nkuru y'umugabo wo muri Guinea Equatorial bita Balthazar Banga, ukomeje kugarukwaho cyane kuba yarafashe imbokoko y'abagore 400 bose bo muri icyo gihugu kabisa. Akaba hasohotse amavideo atandukanye, turaza kugaruka kuri iyo nkuru, ariko reka duhere kuri kuvugwa mu Rwanda. Inkuru iri kuvugwa mu Rwanda cyane ni y'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu cya RBA, aho bavuga yuko hari abanyamakuru bagiye babona akazi kubera gutanga imbokoko. Ese izi nkuru zaba zihuriye he? Hari inkuru ya Balthazar, hari inkuru ya RBA, izi kandi zikaba zisohotse mu gihe kimwe. Reka tugaruke kuri RBA rero. Bivugwa yuko hari abanyamakuru bamaze imyaka bakorera kino kigo, ugasanga wenda umunyamakuru amaze imyaka 25 kuri mikoro za RBA, cyangwa se ugasanga amaze imyaka 25 afite post imwe yo hasi kandi idahinduka muri iyo myaka 25. Ariko ugasanga haje nka Nyiramwiza, isi zaje kusaba akazi, ahise ahabwa post iri hejuru. Noneho ikindi cya kabiri, ugasanga amafaranga bagiye kumuhemba ni akavagari. Ariko ugasanga nko kuri uwo nguwo umaze imyaka 25, ugasanga nta kuzamuka ku rwego runaka, nta cyahora kuri ya nivo. Nibwo rero abanyamakuru bamwe baba seniors, bamwe byatangiye kujya bibabaza n'iki byose. Biravugwa mu itangazamakuru, ni ibivugwa. Noneho bibabaje bikabababaza nyine. Ubwo haje gusangwa rero yuko abenshi burya atari gutyo gusa, ahubwo bajyaga bakwa imbokoko, bamara gutanga imbokoko ugasanga ni danje. Ibyo rero byakuruye impaka, kuko bavuga yuko hari n'umugabo wajya kubika ushinzwe ibyerekeranye na essence, gushira mu modoka essence z'ikigo. Ariko izo modoka akenshi zikaba zigomba guhabwa essence ari uko zigiye mu kazi ka RBA. Aho ugasanga nk'uwo muntu kubera ko yahawe imbokoko, ugasanga afata nk'icyo cyuki, afata imodoka yacyo akagiponyorera kuri essence for free. Ibyo ngibyo rero biravugwa, ndakomeza mbibakurikiranire hafi. Ikindi ndavumbura ndaza kugishira kuri channel yanjye ya MCGT n'ubundi. Tugere muri Guinea Equatorial. Umugabo bita Balthazar aravugwaho kurongora abagore 4, abagore 400 bose. Ukuntu byatangiye rero kugira bamuvumbure, uriya mugabo ni umugabo ufite post ikomeye cyane muri Guinea Equatorial, kuko yarakuriye ikigo cy'igihugu cy'umutungo, gikontorora umutungo w'igihugu. Urumva nyine hari ku mafaranga urumva iyo ni post ikomeye cyane. Noneho ubwo batangiye kujya bamukeka, bohereje abagenzuzi mu ibanga bajya mu biro bye, bagiye kugenzura. Bagezeyo basangayo computers, CD, amadiske. Noneho ayo madiske yose yari ariho amashusho y'abagore yagiye asambanya. Ngira ngo mwese mwabonye amashusho. Ayo mashusho y'abagore yagiye asambanya
bayasanze ku madisike uko yabasambanyaga yagendaga abiriko yagendaga abikora kopi abishyira ku madisike, noneho usanga no mu mashini harimo andi mashusho. Gusa ikintu gitangaje muri byose ni uko wasangaga abo bagore bose yasambanyaga bari babizi yuko arimo abarekodinga, yabafataga kamera abibona. Ikintu cyababaje abanyagineya cyane cyane abanyagine ni ukuntu yabasambanyaga mu mashusho. Hari amashusho amwe n'amwe agaragaramo idarapo ry'igihugu, ugasanga abasambanyije mu biro harimo n'idarapo ry'igihugu. Ikindi cyabababaje ni ukuntu muri ayo yasambanyije muri ayo mashusho hagaragaramo na mushiki wa perezida. Perezida wa kiriya gihugu, perezida wa kiriya gihugu cya Guinea EQUATORIAL ni umugabo udakina cyane, kuko amaze n'igihe ku butegetsi, bakunda kumwita umunyagihugu. Ese ikintu kibazwa, Balthazar arabaho, baramufunga, ibyo yakoze byemewe n'amategeko. Ikindi cyagaragaye muri ayo mashusho ni ukuntu abo bagore bose yasambanyaga ni abagore bakuze, nta mwana urimo utaruzuza imyaka. Umuntu akibaza ati se ko babaga babyemeye, umuntu akibaza ati babaga babyemeye. Ikindi abo bagore wabonaga yuko babizi yuko ari kubarikodinga videwo, ubundi amategeko y'igihugu aramufunga, aramugira ute? Icyo gikomeje kwibazwa muri Guinea, muri Guinea EQUATORIAL. Ikindi gitangaje cyane, uriya mugabo ubundi iyo mumurebye mubona ahuriye he n'akazungu waha mu Rwanda? Ko wagira ngo kazungu ahubwo niwe yafatiragaho urugero, kuko ayo mavideo agaragaraho abantu bakomeye cyane cyane cyane. Ikindi gitangaje, abantu bagiye batera komenti kuri ibi ngibi byavuzwe by'uyu mugabo n'amavideo babonye n'iki byose, harimo umugore w'icyamamare cyane bita Zari Hassan. Zari muramuzi, wahoze ari umugore wa Diamond, wabyaranye na Diamond. We kubwe uyasanze Balthazar ari intwari, ngo abagabo bose ngo ubundi bagakwiye kumera nka Balthazar. Ese wowe muri comment shiraho, ubona Balthazar ubundi bamukorera iki? Ayo makuru yari morning update ya mu gitondo. Ciao murakoze, mushire muri comment, mwandike, musharinge, mukore na subscribe kuri MCGT, muzajya mubona morning update every day.